Inilaw ko na balat. Balat. Pag Tagalog. Balat. Ng baka. Baka dati mo, baka. Saka ito. And this Ano one, to? puso ng saging with chili and egg and araman mix kamatis bagong today photo. This one bagong Nambuntok yung dilisip yung tingkat mo. nice. Okay. Okay guys, ini ditumis lalat and then okay. Panapan dyan? Iwan pag-uong. Kawan ko naman napanjay Tetik kami ito lang. lapandaji ko naman lapandaji ko naman Yan. Alamang naman. Alamang na po. Without? Right. Very soft. But this one yesterday when we got you Sophie already. already cooked one yesterday. Just I repeat and leave this one and then I cut. Nice, very soft. Ginatan siguro.
25. 25. 2 piece. 2 piece piraso. Mm. 4. Mm. 50 pesos. Mm. Each 25. 50 pesos.